Rhys Davies. A lle i croesiad da, cyffyrddiad Kane McLagan dros y trawst. Aberystwyth sy'n ymosod fan hyn. Peniad gadarn gan Steff Davies. Ac fe oedd yn rhaid i Luke Rhys arbed honna. Liam Walsh. Owen Taylor yn taro ergyd. Dal yn oed Taylor yn cael ei faclu ac mae'n ergyd gan John Owen sy'n cael ei harbed gan Luke Rhys. Unwaith eto, arbediad campus ganddo fo. Evan Press yn chwilio am y tafliad sydyn. Ni derbyn i'n ôl gan McLagan ac i'r canol. A ergyd ar yr ail gynnig gan Lucas Tomlinson. Just heibio'r postyn. Lewis. McLagan yn y canol. Hulbert yn lledu honna at Harrison Bright. Bright yn ergydio! A honna'n taro rhwyd ochr. Am ergyd nerthol. Bron. A mynd mewn ar y postyn agosa na. Hines ymlaen. Ac Aberystwyth yn cael tafliad arall. Wel, mae yna protest yn fan hyn gan chwaraewyr Aberystwyth. Mae Alex Lives yn mynd i'w bocad. Ac yn dangos cerdyn coch. Evan Press nath i ffenio hi allan. Ac mae'n rhaid bod o wedi taro am ddiffynwr Aberystwyth efo'i benelyn. Ac e Crydd i'r canol. Peniad rydd gan Mark Cadwaladr. Arbediad campus gan Luke Rhys. Ond Mark Cadwaladr methu credu fod o heb sgorio. Fil ar Gecrydd i'r canol. A mae hwnna'n disgyn i'r postyn pella. A'r ergyd yna oddi ar y linell. Seinti gafodd yr ergyd. Ac mae'n cael ei chlirio oddi ar y linell. Aidan Lewis sydd ar y chwith. Hulbert yn mynd i hun. Hulbert i mewn i'r cwrt Cosby ac yn y diwedd. O, mae hwnna'n taro llaw. Harry Owen. Chwarae ymlaen nawn ni. Y dyfarnwr ddim yn teimlo fod hwnna'n fwriadol. Keim Hines ar gic gornel i'r postyn canol. Mark Cadwaladr sydd yno. Ac mae Aberystwyth yn edrych fel ei bod nhw wedi cipio'r triffwynt. Mark Cadwaladr yn penio Aberystwyth ar y blaen wrth i ni gyrraedd y 90 munud. Barri started better at the beginning of the game, first 10-15 minutes, and then after that I think we dominated most of it. Although they had possession a bit, we won the ball in good areas. And the second half we had numerous chances. They threw one of the big lads on at the end to try and get something from targets, from long balls. But we weathered the storm. It's a clean sheet and fantastic result for us. And 2 wins on the bounce, you must be delighted as a squad. I was just talking to the lads in the changing room. Not sure when the last time we won back to back, but it's massive. I mean, last week was a massive result. Today's another massive result. So we can really build on that, and I think it's a credit to the gaffer who's got us playing a certain way now. I think we all know what we're doing and how we're playing, and that's starting to show with results. Iawn, ni'n meddwl nathon ni gychwyn yn weddol slow, ond gathon nhw ar ben y gêm yn y chwarter awr cynta, ond ar ôl hynna o'n i'n teimlo bod oedden ni'r tîm gorau, gathon ni greu cyfleon, yn anffodus nathon ni fethu nhw, ond o'n i'n meddwl bod ni'n heiddi fuddugoliaeth yn diwedd. Steve, that was a gut-wrenching way to lose in the end with that late goal. Yeah, it was. Especially with being down to 10. What was it, after about 10 minutes of the second half? Give them a bit of a lift because I felt that we were on top probably up until that point. But yeah, to lose on a set piece, a corner, which we work on, is disappointing. So yeah, we just got to take it and move on and look towards next week.